Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 6-июнь 2021-жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тагы айтканда бүгүнкү чыгарышта силерге Өзгөн мал базарынан чабараттарды жана ошондой эле бээ, байтал, кунан, кулумдардын бааларын билип берген аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Азыр кетпейин, бир баштай берели. Сатасызбы? Сатпайсыз? Бирөөнүкү дейт. Байтова. Кам качада атасыңар? 100. Жашычы? Жаңасы 100 миң сом болот экен. Базар канча сурады? Сурайлык дейт. Жакшы. Ал турган ат дагы өтө туруштуруп бат жакшат экен. Ээси жок экен. Канча болот экен карат? 200 миң сом. Жашычы? 4 асы алып кел. Негизи туруштуруп баты жакшат экен. Буттары. Базарга сурадыбы ака? Эми келдик дейт. Канчада атасыз? 200. Ба болду. Болду экен ба. Негизи жакшат экен. Кайерден келди? Чынбайдын аты экен. Улак үйүр иштери. Сиз багылтасыз? Гарантия, улак иштери гарантия экен. Аз багылып экен. Номерин сурайын десем. Бул жерден дагы мынау бир катар тартып көтөрөлү. Көпчүлүк эле тартпа деп качып атышат го, эмнегедир. Бул сатылабы? Мынасы. Айтып коеруң, сатпа. Бирөөнүкү дейт. Сатпа деп баары эле качып калыптыр. Канча болот экен ага? Канча болот ага? 130. Жашычы? 4 асы, улак үйүр иштери. Барды бар экен. Базар канча сурады ага? 95 сурады базар. Бербедиңиз. Номер айтып койсуз, сурагандар, кызыккандар, көп атасыңар, укулушуна. 703 менен 14 83 90. Ушул номерге байланышасыздар. Көп атка кызыккандар, мына караңыздар. Бул деле негизи жөнөкөй ат эмес экен, өтө жакшы. Балашып, сүйлөшүп көрөсүздөр, иншалла. Азыр ушул катар негизи эмнегедир базарда баары эле качып калганбы? Канча болот экен? 6 ас ака. 6 асыңар. Канча болот экен? 120 да атат. 120. Кунан окшойт, а? Кунан кышта болду алды. Байтуба, 120 миң деп. Канча бердиңер? Эм болду ба? Эм болот экен ба? Кайсыны? 100 утасыңар. Жакшы. Базардан берсин. Кайсыны? Мына кашка. Мына кашка дагы бирок алыстан эле туруштуруп баты жакшы көрүнөт. Канча деп атасыздар? Сена 300. 300 миң сом. Жашычы? 2 ас. 2 асы экен караңыздар. Охо. Улакка чабылганбы? Чабылган. Улагы бар. Улагы бар. Улакка чабылган, өтө мындай туруштуруп баты негизи өтө жакшат экен. Номерди айтып койсуз ака? 553 553 51 51 32. 51 32 номерине байланышыңыздар. Караңыздар. Жакшат экен. Жакшы базарны десең ака. Көрөсүздөр. Эгер жаккан болсо ушул номерге байланышасыздар дагы, көрүп байланыша аласыздар эсине. Кам канча деп атасыңар? 110. Базар канча суралат? Канча суралат базар? 85 берди. 85 миң сом бериптир. Жашычы? 2 асы. Улакка чабылган? Азыр эле чабылды. Дагы тапташ керек экен да. Жакшы. Алла разы болсун. Досум канча болот? 140 миң сом. Жашычы? 3 асы. Улакка чабылган? Бара улага? Улагы бар дейт мына. Кайердин аты? Базар Коргондун аты экен, караңыздар, машалла. Номер айтып койсоңарбы, айтпай эле койсоңарбы? Айтпай эле койсоңар. Канча болот ага? 300 миң сом. Базар канча берди? Базар. Сурадыбы? 140ка бербедиңиз. Жашычы? 4 асы болуп калыптыр жаз. Бою 170. Şu 170. Менин боюм, менен да бизден бир аз тасыраак экен, бирок ушул биз бойлуу экен да. 70. Улак үйүр иштери. Улагы кандай? 250 жүрдө турган.
2 жыл үйдө жүрдү. Азыр мал кайтарып эле. Мал кайтарып атат. Жакшы. Жакшы, балдар дасың, содан дасың. Көк канча болот досуң? 150. Жашычы? 2 асы. Базар канча сурады? 95? 95 миң сом сурады бербедик дейт мына. Көк атты. Жакшы, алар разы болсун. Азыр биз ушул жактан биринчи колдон эсчеми рабочий аттардан бир сурап кетели. Рабочий аттар кандай болот атат, андан кийин кунандарды тактабыз дагы. Байтал кулундарды өзүнчө бир чарыш кылалы. Биз бул рабочий ат менен чабар аттарды өзүнчө кылалы. Деп азыр эме болду. Канча алды? Бул эмес, Башабы. Канча аласыздар муну? 85 миң сом. Рабочий ат. 85 миң сом болот экен. Жакшычы? Уште. Иштин баарын катырат. Баарын иштин баарын катырат дейт мына. Көрдүңүздөр? 85 миң. Бул да рабочий ат. Канча? Аксас. 100 миң сом кем бар. Жашычы? 3 асы. Базар канча берди ага? 90 берди базар. Şu hakka. Rабочий ат кен. Elimeden öyle aşı çep çık. Assalamu alaikum. Nasıl? Rабочий ага? Kança? 85 miң сом. Жашычы? Жаң асы екен мына. Жакшы. Канча болот ага? Досум? 100 миң сом. Жашычы? Бышты. 100 миң сом бышты. Рабочий болгондон үйрөтүлгөн да. Үйрөтүлгөн. İşe salıngan. İşe salıngan da. Yok. İşimi bilirsin yani. İşimi точно bileydi. Bazar sırada var. Azırakta bildim. Azırakta bildim yani. Жақсы. Рабочий ат бага? Açılız. 120 miң сом. Жашычы? 2 асы. Bazar kança sırada? Bugün geç saat. Bazar kança sırada? Sıraylık. İşte üret salıngan işke. Бар жоқ бар екен, іші дағы, ішіне garanti дейтін. Жақсы, алар разы болсын. Рабочий ат пы? Қанша жасыңар? 110. 90 миң отасыңар. 90 миң сом. Жашычы? Бышты екен. Ішке салынған. Ішке жүрет, либо ішті қатырат дейтін. Көріңіздер. Рабочий ат пы? Рабочий емес? Мына эконы сұрайлы, нерсіздер мына. Ассаламу алейкум аға. Рабочий аттар бы? Қанша жатасыз? Қаншадан болтады? 150'ye vermeyden ekranı. Қайсы бүресін бі, же эконы бұл? Ekranı 150, 75. Экон 75'ten сұрады, бербедім де 150 берейін. Жаштарычы? İşte cangası. Бышты жаңасы. Tartıp olanlar olan. İşke salınған mı өзі? O işte tartıplasın olsun. Bunu tartıplasın. Жақсы. Жоқ. Hadi tartıplasın. Аттың өзін айтып қойған ға, аттың өзін. Neden sen? Басын. Қана. Ке. Қанша додасың? 100 miң сом кем бар. Қанша сұрады базар? Сұрады ау? Сұрады ба? Сұрайлық дейді. Жашычы? 4 асы 90 miң сом кем бар екен. Шuna. Атасы айтты да, баласы biraz адашқан ұқсайды. Шunun bağı sұрады. Рабочий ат баба? Soyuşqa. Tapпайлы қой дейді. Азаптарға таштап қайры Бауыл таткен. Бауыл тауы. Қанша ерді? Қанша ерді? 2000 üzeri. Oğla kuvat, oğla şey. Ekonu bağıltasınlar var. Şu adam tatlı bayt. Ekonu bağıltatken 200, 2000'e de. Bağıltas. Adır biz şul. Burada ушул тарапта кунандар көп келет. Ошо кунандар тарапка барып, кунандарды бир сурап берели. Канчадан болот атат кунандар. Андан кийин бей байтал кулундарды өзүнчө бир чарпып татабыз. Биз башка каналдан көрө аласыздар. Мына кунан багып атышат. Sizler ikinci atama razı ol bergin. Ayttınız, erişçe bermediniz. Ben erkekçe bağırdım. Bak.
Qaysi satıldı, narxısı var? Kaç oldu? 71 ming so'm satıldı. Buna Xunay kimden ekan? Sizden mi? Qancha oldu? 90 ming so'mdan o'tasiz. Yaxshi. Bozor qancha so'radi? 80. Buna 80 so'radi. buna sattı buna. Şuradan sorsan buna. Qancha sotdik ham daha bir so'rab qoldi? Aytib qo'y. 71 mingga satgan. 71 mingga satibdi buni. Buni. Buni ha? Buni ekan buni. Ming ekan-da. Calovatı düşük aldı. Calavatlı kaldı deyip. Yaxşı Allah razı olsun. Yo, valla. Yerde, şu yerde kunandar. Şerge dağı şu tarafqa yaxşı kunandar çat. Özümge gelsenizer şu tarafqa gelsenizer mı staloyların qatarında. Şu yerge daha yaxşı kunandar. Qancha da var kunan? 170 ming. Qancha so'rashadi? Qancha? 130 verdiniz. 130 mingga ber deb so'rabdi, bermedi. Kunan ekan. Yaxshi kunan ekan, turibdi. Kunan baba? Qancha o'tasiz? 80 ming so'm o'tasiz. Qancha so'radi bozorda? So'ragan yo'q. Turasiz. Bozor qanday o'zi? Bozor bilmem. Fark ediniz, hazırlayınız. Hazırlayınız be. Sattan beri turasız degan bozora. Allah'ım olsun. Ha, esepte şundayla oldu deydi. Dedi. Bundan kaç oldu? 100 aka bu. 100. Kaça so'rashadi? 80 ming. 80 ming so'radi. Parodachi? Qanchaga aralash? Qanchaga aralashgan? Qanchaga aralashgan ekan buna? 100 ming so'm kem oldu. Qancha olsun? Tarpaylı koy. O'zingni aytib qo'ying da. Öyle başını tarpaylı. Tarpayla qo'y dedi, bo'ldi. Biroq yaxshi qilgan turish turibdi. Nomer? Ha, nomer aytib qoldi. 706 706 42 42 37 37 86. 86 şu bundan bo'yicha qiziqqanlar bo'lsa ko'rganlar mana baylanishib ko'rsatdi Qaptaldan qanchaga aralash deydi. Yaxshi, Alloh rozi olsun. Hozir bunani qancha bo'lsa? 200 ming. Parodaç. Rossiya ekan. Qandan kelgan rossiyskiy paroda ekan. 200 ming so'm kem ordi ekan bu. Negizi turish turibdi. O'ta yaxshi kunan ekan. Ko'rdi. Assalomu alaykum. Kunan baga? Katatay, qancha dedingiz? 80 ming so'm. Qancha so'rash bozor? 73 berdi. 73 ming berdi bozor. Yaxshi. Mana hurmatli og'alar, sizlar bugun O'zgan mol bozoridan chavaratlarni jana rabochiy kunandarni ko'rdingizlar. Hozir buyursa, baytallarni o'zicha qulunlarni shu bir chiqarish qilib chiqaramiz. Aniqdan keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomatda bo'lingizlar.